mi pi te ho ge so hun ipa binan ibon sawin ipuno na bem hute may we now call upon Hobung Upa Sonlet for the opening prayer. Sapau king jate ka taw naw ni santi wa phak lap kat tu chen ge ya ka pramu chi la thia ni koi na lai ju nang kan thak wa an he pha jau si nang put ti ngai ba wa ai ngai lu pe no la pa kai de ta ji sum na ka pa ti no ma kong taw he Chairman Organizing Committee to Ito Tawin. Tun ha closing program hi to kilanin tun ha chana akhu akwa aklop kloma hilai mun program lon hen sa rang hong kal sut te ho zo se ama sapenin chu wa ke pa thu kan phongin he tule ges ho tun ha ges aing pen piu pul le pau ho kip yo emle pa hen tule ama chu hong ta hi yong le akhela hong yong le hong ta bungin ya tau tin tule ke so mon la ing pen piu pu ngam thang mate ahi in tule functional president ai pen piu pu dr zamla ho kip ama hi in tule ji bho sa hing pen piu pu ma lin thang chairman KCA chandil ahi in tule pu sokham bai te pu sei thang sei min thang ahin kle pu Mr. RK Singh Commander 30 AL amo changin tun la e ho program lo lin sa nga aho ma wa hilang stage lang in lo pi the jeven achunga wa ke pa tho ke phongen mi pi yo sen khot ha bengin be kha bengo to ke pa wen sa nain he chun tun la ai pyong la alam the ilam wa adok the do wa no ta phel program man deu ti jo pi tiao kan timin he chun boi na ha san na tam tam lang hyong le tu ni chana dam na le hi se na him piu pa patin chu thang wa na piu tin tun ha no tan le khom ni bo leu program no sai bo leu ti jo ha san na boi na tam ta jong le tu ni chana in kha ye vin mi pi te ho le lam kai te ho chuwa ke pa thu kan phongin he chun piang le tun ha prom chu ban ban ai chalewin kan tim kinen he chun tun ha welcome spina ye so phondo na ini na wa chun hi chan chu hin tin sei khila malai ngai ra mote. Now we have introduction and presentation from Secretary Organizing Committee. Soon after this, we have a speech from our special guest, Major Don Jesse, 22 IC, 30 AR. Mipio sin hapa, bui baci namam, bu nene so namam, kita be, batin long sin najarin, date 16 apa ni program tiho, ihin panawin ihum kelai khomawin, tunin hak acai ni chan patinin damnai piwa, papa imu tejalbin, amasapenin patin thangwa nunghan lang. Tunin ha hi in say bangba closing ceremony ahi in tun ha denga guest ha denga anikitim ho hi atam zowa hong ta in jong le bang sit ta in ikile piu imele pau chale honorable minister pa hi ta sa ram lojin hong thei ta pon hi jong le ama khela man si to man ye ti jong pi ho ko ma amasa he thim dewa ka hin sei hin tin on behalf of the organizing committee and the public of this area and the team participating in this the first portable Chandil Sabang sport, we would like to have a simple gift to Major Don JC 2IC 30 year. Amahi Major Don JC hi tula tua 2IC 30 year hi in siopa am lo si hi amahi siopa thalanga hong hi ti hi mi pio het nga ka hin pon tin me your take your seat please mi pio zo sin khot be an pe hote let's give a big hand abana ringen tunin ha dinga special guest ai pan pio
sorry Chief Hosai Pan Piu Pu Malin Thang Chairman KCA Chandil nung sit tan punang yan hindi po lang si Pamit ke Amahi tu la tua Chandil District Chief Association ke loi khom na nga chairman hi Kepame, mi piu sen kipa piu te, abana ringin tunit ha, functional president na ipan piu, u Dr. Zamdar Hokip, nung sitan nang yan yung piu sen kepame te. Kepame, mi piu kipa piu te. Abana ding ha tun ha ge so bona lai pan piu u ngam thang mate EMPHED works ADC Chandil nung se tan khama jon hin piu lo chon ke pamente ama hi oi ho fort ban Chandil mi hi poin piu no per sai mi hi hyong le ngei lu na nei ta itip naw isan piu wa tu nya si chalaya ehung ha pi ji bin ama changa abialin mi piu hon ke pa khat be ane piu te Thì chỉ có cho tuần hạ dengan gas of presentation ini now hintin tuần kompit ho kena part nanti pikir tahu itu. Now may we call upon our special guest, Major Don JC 30 AR. Good evening. Good evening. I didn't hear it. Good evening. Thank you so much. Respected guests who are in the dais and the other important personalities who are sitting towards this side. The sports person who are participating the tournament and finally my dear villagers. For me it is a matter of very happiness that today I am standing here. It's because of multiple reasons. Firstly, I myself is a sports person. I love sports, so it's happy for me that I am part of this sports tournament. Secondly, we are organizing, our organizing committee has organized such a mega event with the limited resources that we have in remote areas of these villages. Another great thing that I am happy of. And finally, it is another opportunity for the Assam Rifles to interact more with the villagers and to see you all. So it is my suggestion that such programs to be conducted very often, much more frequently. As I always say, I would like to speak in Kuki, but unfortunately I can't. I am still in the process of learning Kuki language. By the time I am out from about to get posted out from here, hopefully my last speech I could deliver it in Kuki language maybe. Anyway, I am trying for it. All of you are so old in this village. We are joined your village 2 years back only. Otherwise, from 2005 onwards, Assam Rifle was inducted to this area, and till then, Assam Rifle is continuously operating with all of you. Most of the villages are already helping, and it is my guarantee that to all the villagers, anything within the capability of Assam Rifle, whether it is material, man, money, any other help within the capacity of the 30th Assam Rifle Battalion, it is guaranteed to you. People come to us with their problems. If within our capability, we always do help them. Assam Rifle Battalion is here just to help you out. That you should understand. Just to complete your needs. First and foremost, security to the villagers.
These villages, I know, I come to know from the old chief who are here, I was interacting with. These areas were not safe to move. The UG groups, they come to these villages, start burning the houses. After the induction of Assam Rifle, now you must have noticed the difference. So our first and foremost task here is to maintain the security of this area. And I am happy to say that we are correctly doing it. No incident has happened till the time our battalion has come to this AOR. So what I request from you is your contribution. You get to know anything, please do inform the battalion. The battalion is deployed in many locations. All of you are aware. I am right now coming from Jopi. We have our post there in Kemdo, Kenjoy, and towards that Inchi and all. All of you are aware. So whenever you require anything, please approach us. We are there to help you out. Other than security, anything within the capability of our battalion, we are there. We are doing it from last 2 years since the battalion is inducted to Jopi. So it is again my request that you please pay a visit to us in the battalion. You convey your demand, your request, whatever, we will consider it. If it is within the capability of the battalion, we will do it then and there itself. If it is beyond the capability of the battalion, we will take the case further up so that within from our higher headquarters also, we can help you out. Don't hesitate in coming to us. And again, even if you don't have any demand, you don't have any request, you can still come and meet us. Okay? We are always happy to assist you, to host you. So once again, I convey my thanks to the organization committee for inviting us. And I also request the chairman of the organization committee to accept a small token of love from the Assam Rifle Battalion. Thank you so much. Night is long. Keep enjoying. Bye. Speech from Chief Host. Ai pe yong le Unpa le phat pai pe wa Baba ten ko ma ke pa na sang pen kuma sa mo la to lai dam mo lai corona ha lai pp hobe la hi chiki ka lai ho hi dam thei ta hi bol di kem thei sports nei thei tawang sports nei thei a yung pau hi ti hi ma sa penin Kipana sampai pesan Bapak ko maju nasabin IFG areas ama hungi sumula kata muajehin hung tabangari pakai lahi ni an solehin apa nahe oh linjon saya nanti makin yung kehein tam melojam kelohin ay bijamula Functional President Pantiu Udakar Jamdan Aktif Special Guest UN Sok Kongnam Baite RTS Commandant ATR Special Guest Amahung Thai Diwangin Amakela Sri Major Don JC Joki Amahit Waisin Amahit Hongin Reverend Pastor Ho Kom
tiếng lệ con đi học sạch đấy con đi họ năm phi lâm kai họ Major Don today because his speech the speech also inspire us we feel secure regarding your speech then we are happy privileged having you that is there then ki pawmi savin chele phale ayo hi DG lang IG lang to hi ki manong phachom lo hin major captain no de ki pau hi ho rai phara phachom hin ko tu ni major pan se pa hi kalung na chemin ki pawm ka san mi piong na ki pari ka ta sanin adang wang tu le jingong sports pan ni ti win ken yo kam se kong ka tin jana hi tu ki tam se le mi na se ji nu ki ngai nom lo ini se min ngai lom ti het ma mau hin da ku organizing committee ong mun lang ni setan kai yong tu kai hi tu ne hi pahung hi Bukit Chief Association Chandel District on Sanga Ingun Bibin yang sela Jawahi Tudinga District Panakona hi Sanga Ipo Sawi Bukit Chief Association Chandel District Minai Sanga Ipo Sawi nai banga kapele nabo haidan nu kam kharai lob dan ho jo kapele kem ki phalam be sa kem ka chukin ka ha pe kai ma para be ra kon kem ka ka chu ja tam chu tam lo ta tu ye kham chu mai tai nu sum san pho chu ni sa pe de min ole ba ka ki mal ta ओके तुम वाला ले निकालो तुम नहीं Tun guest of honor Pu Ngam Thang Mate Honorable EM PWD and PhD ADC Chandel to apartment loading ni kau tawe. Hầu trong cha cái này cái là số đầu tiên thì trong trái này yên lặng cái mu kumuni hi ma hi ku jwa ko hi akhat na hi he jun tu junga hi gam sung hang sung hat thina gong le ne gong ge ji jun ong jin tan le za ra ko jun gam sung ko man tap hi jing de hin jing ka pung so ma hi chan ji prang ka da ki hin ko ma sa ka ji ki hin gam sung ko mu man ki do da ka ni gong thong ki ta ni ai piong le tung ha Chief Guest IPNPO Urek Pa Hoki Honorable Minister Diting le Functional President Pu Dr. Jamdal Hoki Amdo Hon Sirata Matin Diting le Tu Chunga Organizing Committee Chairman Secretary Ato Hompi Ram Ka Hohin Buki Chief Association Nangalam Ka Hohin mereka hipakat ku malin thang kesia Chandel thang sunga ho sachan khompi ting le keso lang nian la le ho lang lam kai ho hen la ako le ho sa puhin le ato khompi ho sa simang pacham ho yo se le ang ki khom pi te ho yo se le chu chewa ka ngai nu nau le ka ja nau sang pen pi e Ejun bunga gol ho hin holim sanga hi alki so sa he ngai num dio ka tin cha je jun ken tam se pum ka tin ejun agom chenin tu chungin jang ken jang kyo bolo le nga jiren bunga sport ka na bolo ben kicha kisai jun mun thumun le kyang ka chi girin tu chunga hilai hi ong fa hi ejun tu na ka sen kan jun le ki hologin bologin lang ilangan ki bolon hoy lai mun le kam sunga hausa alwale kam sunum kai hon ito bang sport ball pa hi ade ati tu pi pen ju le pem te kam sunga tu na ho zapang bunga bolang kam tha te ho ke tu ring ki ngai tu ring
อีป้าฮีทุกปีเป็นฮีจนมีตัวสปอร์ตบอลป้าฮีamongที่มึงโลหะยังอาชูกินากิบุยนั่นแหละกิลังขันกิบุนขันนาขันนายไอ้น่ะamongที่บอลยังอาชูโซปีเดโซปีหัวบุ้งขันช่างอังกินาขันนายเดี๋ยวจนกูจุเห็นโดนโคตรวันจานนี้ที่ตรงสปอร์ตบอลป้าฮียังสุ่มปุ่นเปียเรนยังไงนั่นแหละกิลงขันนานผมก็เด็ดที่ไปกันเสียงมีกี่มันก็เสียงที่จะช่วยได้ที่ช่วยเป็นที่ต้องหันจุนที่ป่าที่เป๊ะเดี๋ยวจากกับพี่น้องมินตั้งปีนึงก็ติดเลยกี่ชั่วโมงเห็น GPS เลย functional present นำที่จุนกับอามานี่ก็ของกันเลยแต่กี่พลังกี่ดินอะไรโฮมปีนึงก็ติดกันเลยเอลายาโฮสปาเฮกี่ดากตู้เตะกี่จุนเอปูนตู้เตะขวากี่สุดยอดหินติดกันกับลุงปุ๊บต้องนั่งตายเดี๋ยวจนกับพี่คำฮีรำนอนอินหลับไปเป็นกันตีนี่ก็คิดไปสังสมงาเหี่ยวปาเม Hong dim na select Pathar Petro in the side of into the body Councillor President Alconin speech and Ayutin Bu Dr. Zamnar Hoki to apartment loading iko tabe Di pa me yo hi mi bang pha hi bin igam sung wa hin lam kai thim ta ni la sa thim ta ul hang ngai ni a ki chim thim tam ta hang tha te hoi ni bi nei de ki pa om be se nam na sapin in pa pathin thang ba kho mo hi te ja ta pu chief guest ama ta san hungzo ta hi yang le aman ke in yan sin pu minister led pau water resource and YS minister hin sule tunia yes of onelai pen piu pu ngam thang mate EM ADC chandi lahin chule diesel hosai pen piu pu manglen thang amayang iho chandi district a chairman Ukijit Association pen piu hin chule dunia tun ama pot yang le Major Don in 30 Assam Rifle Zopi Organizing Committee Amina Sedinga Pu Thang Pau Vice President Pu Mang Pau General Secretary Mang Neo Amalia Lam Kai Hon Hoi Tasela Pu Sungai Tam Sport Hi Lopi Tan Gutwa Hasle yang de Tuni station giai lam kai even amo sungai pa pukan phongkinin sukit le igam sungong le thang sungwa lam kai nam pi lam kai o hi bin sule gam sunga ho so ho na hi bin tuni la ang ke khom mi pi te ho lu sinabon bin ka ya naw salam kan pe na he Manipur hi Seilang tuni lan ninui satiu hin na Manipula ama sapin pina bemi kiti ama foreigner pena hongai le corona an pulut tanna miyo sin agam tinagonin gen na kamta bin jong kalut the tapu ve na miyo se kichat dan su tuni ga abenai le masanga masapin pinagir sang min kuni ila ba in thil phang hu kin miu sin lumun na changkit be ka tino me na ahin da kin ka sei nom chu sei lang no na lung hang de o hin ibon ba ma se ki hok de o
aji wang chu sei tapong ka te non he su ke ve ong kunila ai ka ki pa ai pi lam ta le ke yang si hau wang khu ki ti hi ke ya dinga ka pen na khu hin ku chu nga hi lam kai ho chang sin na ing ti wa hi ka ki pa be se ya ha sang le phan ni hi yang le gam sung ka chut lu bo le mi ka hi lo he ka tia chu yang gam sung ngai lu ja ku ma he ong ani na ka se tap ta ka se no me ma tap ta ka se ta do de mi bang phai hi be ka ti no me pi lam te ka chen no Kandil district hi hang le mu kuni nang chun new sam ta lang chan ka ga chun han ka be nai le phai gam nang inei bin thing lang nang inei bin tui dum nang a hoi ta ta inei bin gam sung ba Suruchan pun bebin, sadar hil bebin na. To akan to na kita kicai di tasu. Kicwala chal thi ta lo di usu. Eo chan ni ni khu khat le. Ikhang tu tal tu di wa hi na. Ikinep le lo di wa he su te ho. Tam ta sila na lumu hangin tin puni functional president na kong hi. Som lam tan silang na. Di party sumle paya hitam tak kaki thu pinom ai hada thil jau se su chok to so ke tha le na ai ma di bangin organizing committee ho yang ka pen pi jo pun hiang le tunin organizing committee ho ngai lu na le thang sungu sport ngai lu na ya din envelope khat ka pi no me nung se tan ki sam ko Ichizuki functional president na kapat hi chan chu hin tua hi a chai na ong tu chung e ho chief guest pu hi ama yang thano tai ga mu hi visit ang ko no me na tu ni ha yo ko sung mi te ho ai la bai le se hau ko sung mi te hang sung khu su yang sung ti bon wai ki pun khom ding ho Hanom ta jan ha apena tunil ha chana ki mangsa dinga hi thakhat masanga ka kiti bhana hi ta ahi le bang si ta chu ama hi ta sa dammon khat ani ji chun ong thei ta pon kiyang ama hung lo wai le chun igam sungu hi ul thei lo ji hi i chu thei lo di he ti pa he ka yer kho tan ta na ya cha vel vela phone ka bolai aman ata sahi ahung nom the bangwa ahung nom the banga eo gam sung eo sung ong chu nom the bang na ma ta sa da mo ta chun in ahung bu pa na ti ai hanga khang bu pan khang ke bai ha ani amana sei chu igam sung ba hin ilang sung mi te ho to lung mo nga no ta hin komen ding ka ger wa min ka ta sa ahat ta lo jin imajo sinang kangen sian tin na ye chun aman te ma ka ta sa hung jo ta hi lang le thang sung mi te ho ala ba le organizing committee ho sum tham khat ke na na pi ding ai tin lak lien choi sa e chu kan phun do he organizing committee ho lung se ta an chi hi te ho pulet pa ama ta sa hung zo ta hi yang le jing san pi ta ama tha khela kan pi nei ve ta ve tiu nom ta ve tiu wan le a ki chai sai ting le kap i hop ki tiu he ka ki pa e Paumin functional president Puakunin Haulim na le ki pathil pe chu bone le chai ki tawin chule adi a eho emle pu le pau ama ata sang thei de hi zong le ei ngai lut nau anenin alo pi in ata sa ta ahung lo bangin lunggelin ama umpang bangin ki gelin ki pa thu
isai kirovin ama ukhe zongle tunin hage sahing pan pi ho zo se pathenin achung chi wa phat theina tampi na hin pewin tin thang sumite ngai lu sang ba hai zole phazoin pathenin namalamu wa na hin puizing taw han nang abanin sal taw hitin abanin functional president bu Dr. Zamlal Hokip tun ha hi ama ai nei pi zong ahung ina je chun anjo chun committee hon kahin phung do zoi te hi le zong le atha ben lung se tan bu Dr. Zamlal nei pi Madam Rose lung se tan malanga khabening dil pi velam committee ya konin chirpi nyau chat kan ei no mo be hichi thirpi hi kan ang chai chai la man jong phat jom khabe aho lim ding ka dai sin na aman jong alungya khabe se video ka dai lung se tain madam nang jong phat jom khat cha he jong le only 2 minutes jong le ni la pi bo Chilai mo na hi kayong kahong lo na hi tempat kumsom balang hitan kakuta hi bin yung le piti tham kahong no mo yung le phat mo kisuho om zilo zin kahong te zin yung le tu chungai tapang committee ho hiya hang sung lam kai ho ko na ta pang thilhoi ta ka den gon ji ben amo chungai yung pakipaan na ken pongin ke itu yung kahasay tengen yung le chita bang sports ke kiho ke ko na kiho hi hang sunga ibol hi apama ma yengin kat lekat ke het do na yang mahin aban ting le yang ahoi se le phat ja hoi ta ibol te ki na diwen kinep na yang omin sanga hoi yon pazot ibol na diwen ke yang committee mo chunga ken timin hoi che atuni tua yang hoi in sang hoi che akit ting me ibol kit ne ki ken tu sei the he yang le chom lam ta ken se hin ke yang ko kipana kani sanga ben ting kiti ka kipai Thank you for that. Yes, we had to be willing. Amin program hi kitana ki chai ding hi ta ni ang la cham chakat phat one of things ta bang ka sei nong cho rom ta tung la ge sai pan pi ho zo siu chung che ba committee thalengin ki pa tho ka hin sei win committee ho hin nei nge lo no nei lung sit no hi a de thu ni ang cha ka nei po win ai jong la pathe din nei lung sit na chong wa pathe ni pathe na po han lang cho de azawa minister pa hi to ang ke homat ta povin yong le hong te ri ngai committee hon ka gelo hin hong thei ta pung he tia hi report an pi tan yong le advisor te ni kapu khum mang hin kapu yam khle na hin amani hi ke mo ngan si jing na hin na amani ka mo ngan si na chung chon ba hen amani ke ho committee ho gel sang le hoi zo in hilanga minister pa to hong ke ho hanin hilanga kapu zamlalin riksan lagi din to ho gel sang le ngai to sangin advisor te niu dia kapu khom mang hin kapu yam khalin hen lok setan mi pi mu theding ning din pi hon la chang ki pa min te imazo sia advisor la hi na chung chu na hana hi minister pa hi hung thei lo ri tai tu le ke holanga ka lung khamo le ta ke pa no cho da ngai pon na ke hoi ma cha kai po vin ai la amani hin minister pa hung hi yong le ke ni kom han na e lung kham hi bin ne committee hon na po ni ke po phat phat bin tai hoi ta insurance sei pi o he na amani za la hi ke committee hoi tha ke be ka ti hi na mi pi he ta ka phon no nom hin tin ni chen na chung chonin
tu ni tha a hin pi chu til chu me he tan he chi ma sanga jong he advance a la khat he kan la ro wai tan na minister pa ko ma he ya chu tu nia gam sung mi pi ho zo se ko ma ka pon no nom cho minister in yo MLA ne yo pulet po hin gam sung le nam sung nei lu na za la portable chan del nei lu na za la tu chung sports a hi dang ka la nga iki thok piu hin e mi piu ko ma ka pon no nom hin tin lung se tai mi pi ong ki khom zo se pulet pa ba ding in khon an pe piu te histo ke lo na ma om hi ong le khat pe pulet pa wa den hang sap na khat an ne yo hitan na kin pulet pa no han hing sot han ti ro ya na thum bai samo te na pulet pa pulet pa pulet pa ke pau me na hitabang kam sangai lo minister MLA in nei kha ji ba tu chung e program mo hi i ma cha boi lo bia ki cha zinga i dam bai na patin phat sa he zinga he nga lo thang ta ke chai thei de he ti hi e sei ro no mo hin tin hi to ke hon in tu nia ama ke la hin ngan si ka pu jam la la hi in ama hong thei ke hi ang le committee hon thil pi ne o khat ka nei no mo ben hi se hi ama ko man hon sa ding in committee hon thaling in hong ta be ke pa me ai piong le to he bin function hi cha he tan le ke pa